Došlo je preko 1800 prijava ove godine, što je neki standard, jako puno prijava koji uvijek, iz doduše rekordnih 88 zemalja. Znači sam animirani film ovog tipa se radi u sve više zemalja i to je zbog toga što je tehnički sve lakše i ljudi mogu raditi doma, ne treba im više veliki studiji. Tema festivala ove godine animirani film i likovne umjetnosti. Naravno u bazi svakog animiranog filma je likovnost, neki crtež, neki stil, neko slikarstvo. I odlučili smo ove godine vidjeti na koji način su se autori pozabavili tom temom. Znači ili nekom umjetničkom epohom ili nekom autorom ili nekim autorom ili u krajnjoj liniji jedan program su apstraktni animirani filmovi. Tu je puno autora koji svoj rad u animaciji doživljavaju kao produženo slikarstvo, kao slikarstvo u pokretu. To kaže i klisnu nekom čuviku, a ovo troje digoše viku. O kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ku kruška, smače zimus, lovačka puška. U sklopu Animafestovih warm-upova i ove godine je animacikl u suradnji sa Banja Lučkom akademijom likovnih umjetnosti. Njihovi studenti pod vodstvom profesora Mladena Đukića dođu ovamo, svi se skupa popnemo na bicikle, upalimo projektore, mobilne pokretne i projiciramo po fasadama zgrada na Gornjem gradu razne animacije njihove studentske i neke i oživimo malo cijeli taj Gornji grad, malo ga pošarenimo.
U skladu teme smo ove godine odabrali švicarsko-hrvatsku animatoricu Mihaelu Miller da nam napravi trailer i vizual za plakat. Ona je to napravila odlično u svom stilu, ulje na staklu, u onome u čem inače radi svoje filmove i sama ona kao izbor isto je neko ko se bavi i animacijom i te svoje animacije izlaže u muzejima, tako da je to bio još jedan razlog zašto ona baš dobro paša, a sve skupa ispalo jako lijepo, tako da smo jako zadovoljni i ove godine koji prethodnih u ostalom sa vizualima i sa trailerom.